I have no idea. Oh, sorry. We don't know. Well, I'm gonna read through this then. Yeah. You all like those? Okay. Yeah. I meant to ring consider. Anyway. What is it? Kasi may law last time ay iba ba naman niya? Yeah, ako ready ko naman ako ready. Yeah. Yes. Yeah, kalau dia mah nanti kalau dia kalau web dia no stala de pak masulong or pak buat saya sana kita yung malu talaga dia lah si macam betul si mulai ani lumayan amor boleh Lalu, sabi ko, Okay lang po na. Yeah. Okay, what? Dua. Trustee. Okay, patalo pato. Ia maurunos. Tato te muri fantástico. Ele aprendeu a tato de tudo. Quando tu ensina a taina e outros, tua asinato bola. E agora tato auria maior a ainda mais. Tua camarão tá aí. Esse uma pelo fita e tu mais de tudo. E a capa foi e é o que Wali tapo i mau na i tapo matu kausi. Ia e tua lava tu i o ke ngā gwena tutofu e le tua. A wao la tō whipa pao se tāwana o le tua o lo whiminalo. I le nei tai au e taunapa pea a nei ma le kabineta e ka awau na whairo atu le tunuma. Tūlanga o lo tautu ai le whangasolonga. Maruena mo tagi atu i pesi o whiba o pona iwi no. Tadu mai le tātou keiloinga ma tu sitala mo kisa whasalau i aso sfulwhao o kuso ua whiwa sfulwhima. Ia ua whaere o mai e me tāna kuewa o sfulwhima maru o whaina. Leo o atu i le iwa afe e rima se lau sfulwhima tasi le au whaina o le atou. Ua fia i whiba o kona hiki e au fia ai ngase fou e afe ono se rau matasi. O le nei au whainga e au fia ai e ua se lau se fulu bani o ngase na tau fia i whaimai. Ma e lima se fulu o tau fia pea
tasi o loo i le potu tinaina. O le 20% o le whainumera o i latou wa'afia o loo liputia mai i polu ma o loo whaamawina pea le mawalunga o le whainumera o i latou o loo a'afia mai no fuanga i le talawhatai o pia ma matu sisifu o polu ma o loo whaawa pea ma kuenga le malo mo le whaititia o le pepesi o le rasi o le whiba o puna i le elfia ai le whaamamaina o no fuanga o loo tufu ai na ia mai o tau talawhai o le whamaina o no fuanga talu nai ai na au whaamamaina o whioanga ma no fuanga lo te ia whatinonga o kalame whanau loa ma o aonga mo le tausisi o le soifua malu o ina ma le una ia o le ngā lugu e whatasi ma whioanga te tasi mai fia whamawina le ananga fia o le malo i le taupati mai o le tunu e awai i le whamamaina o le tunu atoa e pei o na atofa ina i le asusfulu ono o a kusolu a filosofima mo le whakamoi e silia ma le tau se lau nu ma le tusa ma le lua se fulu wafa e nata na tongi maa i le whakamoi tau o le nei whakamoi o le a whaawau e tawala atu i o kalame ai mando mo aina ma nuku no pia e pei ona tau la mua ai le tana wano tina mai tai a tina nuku maa no fisotai ina ia tuli loa i pia e tunga mara mai wha mai pesi a fu mai namu mai whai ia o sui o maro e mori atu ai nga no whafta tiri nu a inga a kisia au talo bouma komite tina i lo o tau lango na musua i le nei whamoi Samoa e tumo pea na ave ni whamomua ni malo i le whamautino ina o le soifua malo ina ma le sa e le whaingofie le tapunia wa ongi ai ua alanga te tau i le sila le mani mo le pupuia ma le whasawina wa tātou whana ona o le awhiatele o whana witi na lo sifuru tausanga ia e mese lato i na lo sifuru lima tausanga le matutua e whaftaia e pea le sawatarua o matua whai aunga i le ngā lua whakasi ai manutanga le wa aunga mana nunu mo le whaawawina pea o aunga e ana i au wala esi e au fi ai ka krami whai aunga e whaunga e ngai i pena te whakrami ala ata ma ala leo whaktentele mo mala uma o whaawa tuai le sona wa aunga i whana ia e mese le una sa ia o lui tau ia wa aunga i whana au tātou ngā lulu e whai te tia le pesi o le whiba o kona iwi o le tunuku ma e tusa ma whautuanga ni tā ngā luenga o le suifo ngā loroi o te whasisi lātou nisi o la sanga fō o swina i le whatautaia o a unga ali whana o a unga uma o le ato e te tala i aso mfua aso mōmua se tema ua whenua suima pe a mai a whenga whiwhiringa le tunu i le mai aso uma le nei o le ale ai se malolonga a onga e pei ona masani ai mai i le aso lusu kuona o se tema i le aso sukuru whao i topa se i mamana ai le aso malolo o le aso paepae o le whanau i le aso mafua se fulu tolu o topa o le ale ai i suena au au mo tausanga wha ono mali se fulu ai peta o le a whaawopea suenga au mo le tausanga bali Yesu kituno lema ua whenua lima e
whaau fo'i ia suenga wau mo te usanga sipulua. Ma ole a whatino mai le aso hofu whao ni tema, i le aso limo te sema, duafe, uasu lima. Ole atu ua, i le aso wharai le aso limo te sema, duafe, uasu. Since the Ministry of Health has reported a total of 9,571 dengue cases nationwide, including 1,601 new cases. Of these, 218 patients were admitted to hospital, with 50 still receiving care, including one case currently in intensive care. Of all dengue cases, 91% have been reported from Polo, with the highest numbers reported in the Apia urban area and the northwest of Polo. The numbers of fatalities remain at 6 dengue-related deaths since the beginning of the outbreak. Our national response continues to focus on the elimination of mosquito breeding sites through targeted fumigation, waste cleanups, public information campaigns, and strong community engagement. I am pleased to note that the National Cleanup Day on the 16th of August 2025 received more than 300 villages mobilized and an estimated 20,000 people taking part. Through the Aina Women, Community and Social Development, will continue to ensure that cleanups become a regular part of community-led action to keep Samoa clean, healthy, and free from vector-borne diseases. On behalf of the government, I extend my sincere appreciation to all our communities, families, churches, youth and women's groups for your commitment and support in this national endeavor. The health and safety of our children remains our highest priority. The continuation of school closures has been critical in reducing the spread of dengue, particularly amongst those under 15 years of age. And I would like to acknowledge the support of parents and teachers working in collaboration with the Ministry of Education and Culture for ensuring that learning continues through alternative means, through television and radio, including online platforms such as Moodle. Thank you for your patience and cooperation during this time. On the advice of the Ministry of Health, the government announces the following developments. All schools will reopen on Monday, the 1st of September 2025,
following the national elections next week. There will be no mid-year holidays from the 26th September to the 14th of October, except the White Sunday public holiday on Monday, the 13th of October. There will be no national assessments for years 4, 6, and 10. Year 8 national examinations is now scheduled from the 3rd to the 7th of November. Year 12 Samoa Leaving Certificate examinations is rescheduled from the 24th of November to the 5th of December. Primary schools will close on Friday, the 5th of December 2025. Secondary schools will close on Friday, 12th of December 2025. The Ministry of Education and Culture will continue to work throughout the Christmas holiday period to ensure that SSLC results are released on time for enrollment at the National University of Samoa in 2026. Our government will continue to monitor the situation closely, and we rely on the continued support and cooperation of everyone in preventing the spread of dengue. We remain deeply grateful for your support, for the hard work of our frontliners, and for the assistance of our development partners. Thank you, and may God continue to bless Samoa. So for Dilo. Take your seat. There. Tengah apa ya? Dia ini spesial gemuk mangino lesa mana kena Dialog. Boleh? Kalau Fiame Naomi apa boleh mulakan dia tapi saya itu baru bila kita diskusi foyo di sana ya pak. Macam yang kan tu firman. Cuma ya dunia tak ini. Ini Fiame Naomi yang banyak orang firman tu lah ada orang yang itu faham cara kaya orang yang faham dia faham apa rumah yang berang tu tu. Last time. Fraksi ya tulang beul family basis paya dia sekda oleh apa guna sekda dalam dia tahu kalau upaya yang besar ada sisi itu faktor sekda so orang macam nanti orang faham oleh banyak pun dia tapi saya cuma ada observer udah sampai oleh proses masang kita pada bisa si yang atur ya pasal aktif pasal ini oleh apa ya buat CEO semua isi bayang ile active position kita itu banyak semua dari programnya oleh pola buat fatasi yang baik urus semua bisa si desi pasal rumah polisi ya on banyak semua tahu dia untuk mau saya foto saya tahu Mataafa begitu ya disifat tunangan kalau fatu lama ya oleh proses lah ada faktor bahwa sahaja tu sesi orang dia tahu istri tahu sang pola fatwa mencuci format yang mencuci pun sama ya malu fatwa pun ini kan aktif umumnya show ya orang Mataafa ia na ia oleh intensità o la passione fai assolutamente quando vi è che si ma la trasferire la
application na yung ibayasyon nila po intensive care o sa majijis ito sama ito majijis ito kau sama ito kaya magiging asumwa ia au whakopong i polokau mai i whakapea o le tanking na mai wanita me te tita o le aro lea mai whakatui severe romantic disease severe atrial registration and mitral registration festival itu ia kita buat ia lah testa wakil for the bantu konstruktif sebuah politik tidak dapat dengan lagi solo classifying la to mari basic no ICD 10 or ICD 11 the international classification of diseases ia de faculana leo certifying of process of how they are so well when I see from my understanding, as a caretaker government, in my final to appointing a miss Fasa safe for the more. The final family of my Korean violin to my family are for this hour, and fire to finish the family, never feel time. Ya, may umatop si dia ang electure. Ya, nafaso may la ele may ser fabia. Ya, ukalia tu si dia ang maya. Ya, ukalia tu ya electure or Mataafa. Ito si na may tere ngagawang or si ta ino may. Ay ilan si dia ang may so kumarodoy na mao. Betul. Jadi oleh tunangan dia itu bapa ayah tunai oleh anak ibu mana foi memang oh fana mak dia ni lagi hiba oleh saya foi tunangan oleh tangan bena suema efasino ele o ama posisi vaina variant oleh ko iti dia sapatas ya fika ya uma dia sapatas ale identifica oleh sifar sini pakon moi pele ina wala wasi tuipi pui identifica abai o sema ifatu a tu ne de na so baile de papaja pele ina wala wasi tuipi pui ya fatisia ina simu molila fiamani ofisi no tanga ina oleh fata tu mai le ni suena mole ko sema tersampa on masuk kapsi dia sudah na dawa mo pana mai o menjong pi os penga tersa masuk mana kata amat saya tulang oleh vaksin dia bila file waktu koi de jadi musuh ele otijiron tanga agak apa sih tadi sih lalu tangki jadi lagi vaksin saya ele boleh dilakukan ele jadi oleh bahaya umum ada lainnya dia baca tu orang mai bemu buat sistem tam
Estamtai valus tua mai se la utana Amerika motata totasi ole vai mo vai na mo ole tui e temine yo te tato masina mafai tato masina mafai e tui e temine kawan favita o le situi e fai mo test e mo fai na test afabe IgM ada IgG negative ya apa yang lo pun sahaja ke IgM ma IgG positive ya jadi saya lo pun so ele yo le orang logistik work in our ya fakir tu lah mesti pasti tu tu ya mai yo foto ingat telefon fa o tu tu ya jadi atau mai kai tu ke sama dengan ya kalau mentor di situ itu mau coba maka introduce ile dalam ini it's too early to really teach you to know apa kan take your outbreaks or lain pulang kau safety and efficacy of tui tahu na ilo mo famo tu mo ai au mai tu mo le tu ya pai na tu ole tulama ko insidia ile tulama ole favor de mo fai ile tene mai le bayasule tela pan bayasule wa o wa ma fase la o pe fai numero ba un wa ia fai numero na tu wa fia so wa matana ia sa na ila mo ia le fai numero ole tulama ko le ia ila matana le bayasule tanga oleh umum orang luar itu orang kampung di daerah Sungai oleh taruh oleh tangan evaluasi itu orang banyak orang banyak ya itu suara itu so we starting to see a decline but it's too early to say oleh warna ya itu punya jadi fenomena walaupun boleh banyak su macam mana trend yang fenomena ini bahaya ini kalau yang satu boleh cari itu urusan boleh furu we have influence ada one yang influence tiga kali lebih boleh cukup jadi ya aku masa ini itu kalau furu yang tiga mama aku besok furu di sini maksudnya if I ask you mau furu itu Fiame in terms of the severity for them, like basic Kailangan mo lang no oleh seifat on la ofsile e munita ilangan sile ya o ma fa mo le do fio ma no te isam no mai oleh kaina le sina fas Manolo. O ia isi afia ngai le tau fia wana tu suinga po o meo na ole o suinga ia just the local exams mo tanto na maria. Na o fia ma famon mo le Director General of Health. E na sina follow up la ko le asitu na mo le case ko le ole meni ko besa afia ia si alone toto sana famon mo. Mano pakai oleh si membuai bingai suena itu sama sepuluh tahun oleh lato mai o mana tomi pilih sulit kau bifan rumah la tu fasi silana alo ia tato tangan be mo mereka membuai motor sisia na tafia ile tangan de masih le August kele na Mataafa Fiame le tongi na le la foi pili le tau sanga spu
ai si whaatani le whainunga mai te kabineta. So le la ua o whaatanu, ia le la ua o mātou whaiarola le tau, o mātou mai o mai, ana tongi nātou so i mātou sama sfuru, ia i ese taimi le vai aso fau, o le vai aso utua. Mātou la ia le whaasisilanga aloa ia mo mātua o malawa, ia mo ni aonga, anga e whaisi aonga e whailato block payment. Ia e toi whiwhanai ia video whanau tau sa sfuru. I le tisiri le 4-6 ma le 10 i le mapana i tau ai. E luara ona o le tūlanga wha le paketi le 25%. Ia e ri mawhai e tanga luenga na whaatino o masu enga peo na masani ai. Lona lua, o le tūlanga lea o le ena ma tino iai. O le os whakosei le whakpare, ma le awhianga o anu whana. E ua lima vai aso o le ini ia. Lena tāsana lora ia o maenga lea. O matua foi nanta suenga reforma le 6, o suenga ada spell. O ngā whia o ai le whaitautusi ma tustusi o tātou whanau i le ngana mai lua. Ia, whapea foi ia le tūranga o iei le maramlamu i le numeric. So le specific ai e whisiri nei. Ai mo le tātou tausanga sfuru. Ia, o le whapamoi foi ia le suenga lani. O ngā whia o ai le maramlamu o anu whanau i le tana o mai suenga le national tausanga wāna. A le wā amata nei lai tōku polisi. So pe o le nāne no mo whai e toi whai ua. I siri tāo, o whakarawe na, o umana matoro lomi si wahe o pe suenga ai ni tāo ki. O le rawa e se manatoro tanga le. O la kufa o mani pe para le i aona. E pūrena aona pe rako si ngā e whaongar pe para as their exam. E mwhai e na whai loa tui tūranga lea. Yeah, so o ele whakea la o le whaongar na atoa le pe para nei. O le mwhai anto e awi tua i aona. E so ni fo i aona na tui e la tuta pe pina. Ia pe o se tari atu le e fisi. O whaongar. Lari le mano kapo. O le kaikukula vai le meniko koko la meningitis case le ta ua le vai aso le te a ia ua te ai tua ia si alo lea o manuia o ili o po iesi si case o tia mai i vai aso lea. Ia ua umai e pesili mo le tūlea. Ia, pasoro me tātou whamanumur. Ia, manu whaftai. Tau sang whapupu is tūranga awa o le paina boine le tengi. Ia, o le fuia e mate so o ma le officer Sibio Kurenga o le tātou MNRI. Ma me voi o afianga o le swing o le tau. O le si, tantongo o le si vai na telele o tupu ma uli ai le mele ni. O le umi o tinunga, e whea ngai ma kato. Ia, e pe o tabiringa o malai, e whai ai o le tali. O i lea matanga runga i o sotu maroroi. Ai, o le mataitu mina o isi poi la fianga ia o whaupoko mai o no tulango o le swing o le tau. E fua i le vai ngā wao ale whainga maro a mesere anga i ruma. A whapea e whaawau ia le tua i ngā swinga le i le tau, i e tau koe nang tātou titilo. E iei a whianga whaasui fu maro i na peo na turai mai i taimi ne. Peo se si whaupoponga na i stulanga o titile. E koe le o lewa mai tauna pai na mao. Iei e fuafuanga a whainga maro. O le fisiri lea i le tōwhia o ofisasi. Ia, o le whinangaro pe lena mai le press release a le fast. I o tari momo, se i maro tau si fo i lato, i an whaila ia leo lato me. Ai, e le o iei ase a whaina i le whai o whiwhiringa. Mai, o le me mari ai, e pe o le tuturi au pūle si i
vai fafa. Ai tele o isi mau CEO ia na whaile e mātou whiwhiringa. O le mea lava ia, o le lava e tau mawhai, e tu atu lava i le pisasi, e whaatino le latu ngā luenga, o le whai o le whangasorongo o whasaralaunga, whai no latu interviews, po ile pe amai akon kalate e mamai whautu anga i le kapaneta. O le whainga lana o le whai e ne, o le me foi mo le si le fia ona le tutu le au pu i si o le vai fa si o lana o te rilope o mafua no papel o si o e na matan fasal lo mai era no le ya apeli ai le tupu le mele o tupu nei ma tu le mai ai er ma no tasi ai se ai nga wa ai o le me tau pulenga, this is an administrative issue atono ia tofina e aona whaitete ia constitutional officers ia ai o mo le lautele ai o matanga o le ai anu lunga foi le whangasoronga o ngāwena mai e tāua foi le tūlai mai o i latou e taita ia tātou wharakutonga ia o le te manatua i le paenga le tatua nena whai e le malo tausi le whiwhiringa o le ombudsperson. Ia, o le tofi lana, o le tofi al parliament. So, a tato mawhawhawla, o le i le tūranga o le malo tausi, e atonu e whapsiri ia. But i le mea ia, e le o le mea, o le o te pui ia, ina te iwa pe o tui au pū ia se tangata. O le vainga ia, o le whangasoronga o le ngāguenga. Ia, i le tūranga masani a mai a konu kalate, a le u whasaralau le tōru masina mai lu. Ia o atu le taimi e u mai konu kalate. O le ua toi tūrai mai ia se tasi e whiwhiri. Ia, pe o le tari atu tuna i le tātou tāu pulea. Se i whasosoro tuara i o le... E pe foi no tali atu i le vaenga le ilaro le malu o pisasi. O tatu whala potonga tu moti. E ia la te komiti whatonu. O le komiti whatonu la. E tau wala mai ei whatuanga i tofina ia pe na i whapsiria. O le whamavaenga le sa e ngomua. Ia, ma le whatino loa o le whangasoronga o le toi whiwhiria o sesi sui o te tūrai mai le teta. O le tūranga lana, o le whautuanga ua mai le komiti whato. Ta wala mai le minista o ilea o le whionga ia tino. O ilea kako enterprises, SOEs, makaina. Ia, o ala o mea, e afua mai ai le komiti whato o le whalakuto. No whionga la wai e uno whionga minsta e komiti whato me la tu whato. O le a se mafuanga, se mafuanga al komiti whato i le lato i longa o le performance a le CEO sa ia. Mafua e whakaefa i kuma. E talia no whakawa e ngane watu ai whiwhiri a le strate tau i lutu. Atonu na wai talia o ilo fisi o le performance. Pero we not see ko a tonu vai no performance o le fa o le ina. Baila, a fisi o komiti whato. Na pawar me o le o mai amato. Matato, mamato titilo po tonu le wha ngā soronga o le lato whamoero. Au ti teo si o mena, whamormore o tonaku. Se e saunua o le STA, ka whapea nai te fieso soina o amafua. I lotu lana whami stau vai whapo malo tasi o tatu whonore masi na whongo tātau malo pastika. Leo whosia I whasa lana whoi mali moti so whi malo tu marina leo
Le foi ele mala ulia ia tatu pa fui dialogue partners. Le masani le filo tai tai malu pasika. Dio le foi no país o finalo la tama. O le mo tia foi e o aris fasana. O le ko alu finalo o le nela finalo ia ele para mio sorry. Le tama si fata ki fa o tatu dialogue partners discussion. Sei fai esse por le Ia, ole e pei foi ao tulanga o mo me whapea o kena mona lea e tarimaro. Ia pei la lea e afua mai i a Solomon. Ia se pautuanga. E ilo vai atura ia, ole au tu o le pautuanga a Solomon. Ona i ai poti e tali e pe mato o taitai. I mata upu tau loto i whalea ia o le fono o taitai. O le sina vai no lai o lo ye o le toi ilo o tato pa o ye tauna yai o ye le yai e po ai o le la sanga ese po le in the membership o le lai le fai ye se ilo nga tata ma le lai e pe e tala fe nga ye le ia le fatuanga le wa mai e le ngata lai le ilo nga pa au ise ame tau loto i whale foi lea o le Pasifika. Mai e le nātia fo. O whai asi na foi lea mamafa o whinaunga a tātou pā ana titene. E o lātou foi mana oma foi lea. Mai o pei o le a foi lea tūlei mai anga e ki tātou tūlana. Ma sa i au ai foi lea, ma whatupu ai foi se pe se inga pea i tonu la vole tuna o i tulana o te manatu e se le ta o le mele wa mai se i maua ia se tai e na o Pasifika ia se fai ala ta ia mamanino ai foi la ona afa pea e ta ua ia se va inga fai tuna ia la bala ta penanga fai o si me fa lo tu fale ia tali nei fai e fai una taitai. Se maua se ama noa. E tala noa taitai. Ewa o le mele o mai tau. E to te lea tupa anga lo maro foi lea. O le matoa e fufusi a o fono. Ma o fai ma fala banana. Ma o le sila mena le ana whapese i tau ilo ilo. O la le fai nga e fai ia fono tanga ia taitai ma matato pa ngai tani fai fono le alfo o bi mafu mai le bana le o le fai pa anga isi pa no Taiwan al tato bi o tato le tato te dia le wala le policy matato le fai pa sei bi ira ano le la su wa va tele fono masifo ai le fono tu van ki pa tu a fai pa anga le Taiwan pe se te sa mo o te riro pola mera le fono e fo. Awa o le matofono le na fai i tonga le tausanga le la. Na langai le fesili, whawhisili e. Foi lea, ono le tūranga le whaosaina me Taiwan. Pe o lae e anga i mai se me tau kupoi le whapea. Ua te taurola ni tātia le angaloa le tu umo malo i e whaipaanga me Taiwan. Awa o whainga le na whai mai lava foi le forum. E whai lava le dialogue a le toteli, a mapaanga. Ai a oloa, ai e tāpena lava le avanua, e dialogue ai. Ia malo i e whaipaanga ma Taiwan. E o ala la tōku whaina la tōku fono. Ai tāpena lava le malo le e tali. Ia se no fuanga foi le e whai e la tōku. O le whainga ngā sasawa i e tato fono. O le ala ni whai e le whai ngā taitai. E wha o pe le whainga ngā. Mai foi le, o le mea moni ai. Foi le, e le avea ia tūranga o le whawai whafo. O tato paa, pe la o mai e una i mai e Pasifika. Ia tato mea whai, ia male ai ati tau fo e isi sui o Pasifika. E pule e lato, po e lan te whai paa. Pātai lo te mai tai palmia. E te iwa isa si tau puli e whalau i lewa i lau lau.
Ya, pasoro atu o pa mo le tana do apa mo su ya. Tai mole whaafsiri o le taimile nei o le whaamua ma le whaamamafa le matanga luenga o tina matimai tai a tina awhi awang so tai e mese fo ile e komite o loa fio nei o le avele o le whaamua i le tuma malau te o no le whautuanga e peifolo na tuina mai ia o le fofo pito sili lava o na puipuia ma fo i e le whaamai o kona i wa awhi latu o le tuma malau te ia asile sile al taimine ia e o mea al tai au le o lo ngalo lue lava ia tato sui tamai tai ma sui ngalo ia o komiti fo tinama tamai tai e mese pule ngari ma fai pule ia male malo si o afio e wha mama ia afio anga tai tasi ia ono o le whautuanga ua tuina ai foi ia o le fofo pito sili lava ia o le wha mai o le tuma malau te e tau wala tu kukulami o ainga manuia ai o lea ua ta atia le fuafua ngā ruaru mama o le komiti nei mo le anga e luma ia ua iai le manatu e whaia ia o onga o training o a tatu wafio anga taitasi ia ina ia maule to mai e aware so soani le i le whanaina ai le io o i le whanaina o manatu fo i le komiti e le so no atu lava whangalo e iai baenga mo e tau no whaatino ai le i whanaina i a whioanga una i ore wapai fwoi dea e le aisia o ngā e whangai tu lōrenga ngana ai le o amesia le a o le whaamai lea ia pio tūra fwoi leo vaenga i e tau tūfuai nā mō mā vaenga whapena e pio le ala nā lea e una ia malusi lava tūma mālau tele ia a whapea o iei lo sea whioanga ua fia whangaina o iei fuafau komiti e te tau ona o ia asia pe mata ua whaamaria ina uma vaenga e onu whanaina ai ia ele i whangaina ono le baba i mamare na ia e tatau a ona tineia ia le afuanga whaamai e peo vaenga i e toa ia vai ia ona whanaina lo lea ia ai tusai mai whaafasiri ia o le fuafuanga na le wea teminei ia ona e li o le whanaina fo i lea i ono tinea a toa i lava pe whaititi e whaamai a le whaamarosi ma le whaamuamua le wea teminei o le tau whailawa le ina ia whaamama ia ma tausia le tū mama lau tele ia whioanga o le lava o whaatino ina e tatou a whioanga i o mai lava teminei ia o le taimi lava nei le lava lo ngā nukua le tatou matanga luenga e peifo ia ona whai atu ia e muri atu ono le lava abe whaamua i le whaamama i le taimi nei ia wai o le whaamama ia te lelo na whesosoani i le tine i o le whaama ia wanga nā ui se mana o bianga le nā o le whangaina ia o i nā le whaakanga solo e lava ngā runga komiti man tanga luenga Whamon lava lau whionga tamai tai pare mia. Tai si ala o sisini whamon le lolo. O pasi do mai. Malo atu. Whamon le lava mali fina ngano. Lei le debates le sa fasala lau lunga o le television TV. Ai ni so reporti wa ni ngai lunga le pai langi ta pe o ma o na le fata na o so lo muli lo fio mai le fata no ma debates le ta i fast ya me se foi le chat ya me se lo fio la se e mo ile ya fam talanga po le ase ma fo ama fa mo le lo fio ya o le debate le na mata mai fa pe fai vai a sola di subu ya no vai atu lai e familia to tele ala no ai atu mai le vai a soli e saufa e la la no wa no o le talala le na mawatu ya te o le pape mai o le o sa no mai ya tu le pai le aba no ai temile e o fa tu lo ya ava pe le ala tu le o tele na tu o le no ma fo e to tai tai pe to fa
Ele se mera ora tu foi se mata non na malau ta fa peor. Ole whole point. Ole ye mo taita. Ya mai o te doa e mo ile le tala al taita e ole HPP. Pe uma le asuna le safaila tu fala ulo e o fe foi. E falfa. Ya ole tala na. Ele fa peor solo muri ole musu le ole fia. Ahora mea a fa pe fai e sta na ye ai are ye e pa malo Ai. Trailer ujiona kuambia mimi lazao. Ndio sio watu wataifanya hivi hiyo sema tu Montinola vetu tu mai e no la mai sema tu por estar tu quanto fa no oh na o e po o mai tu mai o mato Yo. Tu vai que vai hoje, vai pôr lá no stage.